ZPM chon sarkar nan siam tak awangin MNF na tho lai mek le project nei lai mek te chu ti top to turin information an ti choka he thu hi sumin chu sakna lampang thil ani lo thun tar lang tel bok group rang post dar turin te ne rang tur zo block thu post lam lo tan le achan nia an soidan he thu hi SASCI sum hi chu saklam ni loin kan ho tu ten kan ngei to thale don an ti awanga chu ani e an thok tlonang ti le thlo taka an tho hi chunjom hri lo se ti wang mai ane bil rang hi kaninang lawa an thok chlom hle ane The President Zoram People Movement 28 Rangturzo Assembly Constituency Subject SASCI na tho chungchang shet tirna kan shet thawangin ZPM party chuan sarkar na siam thei khopin nena kan changa alom le ane sarkar masa MNF chuan SASCI sumbangin na tho mek le na tho le tur project an siam meka en tho mek le na thok tura machop an nei te hi sarkar alawin thlak tak awang le headquarter lamin roman na anon thlak thei awangin mani kho thawa SASCI summanga na thote lo chol lei lok tura hretir na chuani se 28 Rangturzo Assembly Constituency West Block khom chunga khosang sanga ZPM party hroitute mani kho omna group ale MNF party te hre thei ngei na turin information lo pe chok turin kanin nge ne tinar posane he thil hi an thil ti tur om tak ponia achan chu MNF in sarkar na an siam to lawa sarkar na siamek te hianin sum wang ni lawin an mo phorna ram kai hroi ani to meo wangin an mani kuta atla to a an project kalai ani awanga he sum bachu sakngor tuman ni lawa an mo phorna ani to tlata wangani khat chonin an project kalai mek ani awanga sumwa chu chakto manga an ngaya hei hi diklawane pu ai chi ro thlonga puma puya FDH kitrin lalchan himakha avare tave athi to chu ani em lo tura ngaila are tawangwang mai sia ti mi pakhathin ron posa midang te point he thili kan lo ngai to thin chu arin oma achan chu ama khan aron langjing emema tu hnu hian aron lang tamang lo meya puma puinen anin kar athawak lo po ani mai thene mitheng khatina FDH puma pui bula aron lan to lo na chan an soi karon soi chong vele thung don ane king mizo ti hian tian ron posa TV bill ma puya shit lawin alo khon thina niang minanti aron tia tak takami antielo ka shet thim lo jok chu puma pui hian TV channel pek chu anei ti donila LPS 9 hi FDH channel pek chhuana ania a channel big bill hi an khon thina mi tin pakhat na he zona aron siama adik thawa advertisement anti na bill alo ni tak chu alo wati makve mirin omni angai sin o lalchan hima kan ti hi james non no ron kom thin tu khania he thil hi thudik takani MT ro china ni lawa ma se mitam zo kena hetia soine neu an nei to hi chuanin ani tlang pui thina ma se thudik takani MT ro kan cheng lo thung theng khatin taxi khalkha antia taxi khal thin ante boka kantrian kanrin ten min phatsana minrin om lo san hianin kanril ru ana thin chutiang che chonin puma puilaka hian a thin pa chon poisa chungchanga alorin om lo san te po anima na heta pakhatin kota tenin khinkha ta tangkhan are dei tinaron posa he thil hi thudik tak te po ani mai theya achan chu are re dana hianin arin hlel om zolani minuna in boy pe in te mai theya boy po om view achan chu milar ten nia social media platform a alain pho chok thina social media ma a inlan to hi chu atlang point athazong le achezonga soisilna le fakna andong tama chu thilpa ngai po ani verenga ramdanga po he thil karon se wanghin vati mol pho tumna emo vati mingche tumna eng thil ma om lawa achan chin hi are rei ema midang te poi inlong even ruk tho karinga chu wanga achan ni omanga langte midang te nan soina tangin kron posania shroitia lo fa ti hianin wazab lama ka chartin thianaron posa khunge kalphung thar
kathum danin kalphung thar kan mungal CM in cabinet a form theilo BJP chuan MLA pahni an nei jinga pakhat Dr. Beichu chu cabinet ministera da turin ma an lata a pudu appoint ministera da adu ni na lang ma se BJP thopui du lo thom alen box si awangin thuluk nan siam ngam lawa VUC kuta anda ni ome in puming chit tum na po ani thaya rin ngal ringo chi po ani lo ta hianin asoi tu pa hi aming khubo dei meya han chiar taila hotel regency a BJP shoi tu central minister tele ZPM shoi tu te portfolio chungchanga meeting an neya nijan po dar khatleng an thuto a an lati fel lai theilo BJP tel tur du lo ZPM jinga anoma pudu alamin an du ti thom arinok mai thu chiang hria kanomem tinon comment ani party danga tanga in puming chetumna ang reo maya thudik ani lo tura ngayang khati jong kha tuna tan chuan ni leri phosela ni danga video dang nen kain mre don ya please subscribe and share like and comment